Topolmay hargiz mardona bo'ldim. Gördüm yüzünü devana oldum. Ahlim şundan begona bo'ldim. Gavşar şarabım yanımga gelme, laleyle mastana oldum. Gördüm yüzüne devana oldum. Ahlim şundan begona bo'ldim. Gördüm yüzüne devana oldum. Meşrep gelmesin, kim buldu meyhun, mecidim asla, meyhane buldum, meyhane buldum, meyhane buldum.
Aslandırak toyga gelgen mimarlarga hoş geldin, mimarım safa gelipsizler deymiz. Saadat apamız kayda, Dilbar apamız kayda. Keynimiz sayın olsa keyin daha keyinimizler. Betaşarımızı baslandırayık. Assalamu aleykum uzak yakından kelgen aziz mehmanlar. Assalamu aleykum Allah'ın nazarı düşkün biz kalanın biri bulgan Kocaeli kalasında jaylasıgan kalamızın şırayla şıray körgüle körü kostırgan yerimizge halkımızga bir neşe yıllardan beri şahsi niyette hizmet gösterip yatırgan sapalı ham sıfatlı bereketli Yakkasaray restoranımızga kelgen mimarlarga hoş geldin mimarım safa gelipsizler. Mene bugün Ulus'ta Ullukuna yerimiz tanış, asmanımız aşık, yerimiz kalkımız bayramlı bayramlarga, toylar olası batırgan bir baytta. Devlet Beykamız bile Saadat apamızın şanlarında köpten kütülgen şadiyanlı toylardan kuvasımız. Mene perizenti Cemşit Can'da üyülendirip, şanlarına ayda kelin sürüp, alısına at yollap, yakında kat yollap, Yakkasaray restoranına dasturgan cayıp, öyle gün birleti toyların beri batır, toylar kulası. Bana kırık bilgin 2025 yıl taza yıllarımız bir жақсы yıl bulup gelsin, bereketli yıl bulup gelsin. Şangırağılarınızga amallık, den sağlık, ağız birişlik, baylık dileyimiz ağaylılar. Bugünkü toyumuzda gelgen mimarlığı hoş gelipsizler. Bir kol şabalak, koşamak var mı? Hay barakallah. Erten toy degenden baslanman soyuğa gelir kasap. Komsulu başımızın taslap, jinalatı toyhanada. Yazık kişi ulusu da, birbirini silasın da, hazırlasın arasında, Kocaeli'nin toylarında. Başka yerde iman kelise, kolluk şeylerine kirse, hayran kaladı bizlerge ürbedetlerimizge. Zagarlardan borsaklar, palav hamle aksallaklar, Turanda sokaklarında, Kocaeli'nin toylarında. Toylar mutlusu ötmeydi, bölümlerine kadar jetmeydi. Sonunda da dostluk etmeydi Kocaeli'nin toylarında. Son olsun ata-analar, kalkınmışın biyagalar. Onlar ülgün bijyaslarga Kocaeli'nin toylarında. Toy kudanın gazinesi, onu belirler bir beydesi. Toyga gelgen kalayık, kutulsun toylarınız. Şerefilsin toylarınıza. Vay barakallah, rahmet. Dilbar apa keldi. Saadat apam kayda? Saadat apa? Kakit burası. Kel. Saadat apa toylar mübarek olsun. Perzentler vakitli olsun. Kuda kalesi aktıkın toylarda gelin nasip etsin. Başınız aman olsun. Koyun hava. Şabruklu'nun toylarına gelin. Koyganımız toy olsun, yegenimiz koy olsun. Hava. Bugün yendi bana sunday bir ulu gününde taza yolumuzda toy bilen başlap atırımız. Devamlı toy olsun. Barakasını versin. Barakallah rahmet. Ne kaldı kasanmış? Kolga belli karıkçıya buladı. Sözünün bası bismillah. Sözünün bası bismillah. Bismillahsız kılmadı da ata babalarımız. Menen yine şaşuda. Saadat apam şaşuda deryavda kevli tasvuda kelin kedi degensin. Bakıt kedi degensin. Kelip durma kelişir. Betinizde aşuğa. Jasbasından kelişir. Bola görmeyi gelişir. Kelgen jerin kutlu musun aman esin sorasayı. Sağ varsan da kelişir. 3 ayında da her etkin, 3 ayında jaz etkin, 3 ayında düz etkin, 3 ayında kıs etkin. Tövbe başında bizge önem etkin, tövbemizdeki Allah talaka. İyi bir saklap iyilik, jüp selamet kelişir. Kalkın hadi ağayın berisinde sırap dur. Kalay eken kelinde birbirinden sırap dur. Boysun kalkın satına iyi bir saklap tarzına. Jiyilik belge kalkın annezirlik dur kudulağa jüp selamet kelişir. Seni kutlu kademin şamarat kaşana sıkay. Asmanda aytala sıkay. Hürmet dosu yerine, izzet dosu yerine. Bana karakal bağlı yerine jüp selamet kelişir.
Meyilli bol kelişik, meyilli bol kelişik ata menen anaga, hayırlı bol kelişik ene menen agaga, jaman bolsa kelişik sağda da pama boy tabama, sallasiga segrip barmasın kolum şagaga, külkü bolmay yeldege karnı bala şagaga, iyilip tüsken üyümde kaldırıp жүрме tabaga, осы жердегі ата ана ағайын туғанға, жиналған қалайықтың мәрсесіне, үшіп сәлемет келешек. Баракалла. Рахмет. Boylarına qarasam, pərzi qılan boyunuzga alayım, aqlı menen boyunuz, uayı menen qayğına, kemrimizden joyunuz, koluna kol usulgan, bizim gelişişler menen qosulgan, kutul olsun gelişip kuanışlı toyunuz, jiylalgan qalayıqtın mərşesine, üçіп selamet kelişek. Hani, Sadık Apa, keligi azı kem nasihatımda ayttım. Бар білген панияттымды бердім. Қалған насиятты, қалған панияттың өзін бересің. Білмеген жерді үйретесің. Ал айтқанды қылмасақ, кухняға барып білдіресің. Ояғы өзің білесің. Яқшы ма? Барекелді. Өзің босап кіріп тұрса салдады ба? Құда қаласы той өзі жауып кетеді, оян проблема қылма. Бірақ қоңсы қатынан айтымады, садатқа материал кесе біледі, басқа уақытты күлмейді қоды. Өзің босап кіріп тұрш, құда қаласы той зорын өтеді, я? Барекелді. Енді ағайындар, біздің Қарақалпаққа не жарасады, ойын көлге жарасады. Мына Қазақстанда беташар домбырамен ашылады. Ташкент қаласында дәппенен ашылады. Біздің Қарақалпақ халқында Қошелі қаласында мазалы гәппенен ашылады дейді. Тойлар оң болсын. Енді өлі сыйлаған бай болады дейді. Арамыздан ниеті кеткен марқұм аталары бар, марқұм мамалары бар. Рухларын шад етіп, ісімлерін кейінге ойларына яд етіп, бір сәлем бергізек ағайындар. Қалқымда менің нақыл бар. Қалқымда менің нақыл бар. Өлі сыйлаған бай болар. Ағып тұрған дарияның тоқтап қалғаны сол жаман. Тәре жүрген инсанның ерте кеткені сол жаман. Марқұм Ерназар атаңның рухларына, Ерназар атаңның рухларына, Аллам берген Оразгүл атаңның маманның рухларына, Yoldaş атаңның рухларына жұп сәлемет келешек. Ялғаншыдай ялғаншы, ялғаншыдай ялғаншы, алдай деген адамды алғаншы, бүгін көрген ертең жоқ, көзді ашып жұмғаншы. Қадырбай атаңның рухларына, Оразбике мамаңның рухларына, Құрбанбай дайы атаңның рухларына, Нұраддин атаңның рухларына жұп тәжімайды келешек. Әке тілге алмасам ісмімді, қалқым қағып алғайсам өз екетсімді. Бұл бешкерлік дүнияда өмір егеті берілмес. Бүгінгі құтлы тойында марқұм Өмірбай атам көріндес. Өмірбай атамның жатқан жерлер жайлы болсын, жайлары жәннаттан болсын. Өмірбай атамның рухларына жұп тәжімайды келешек. Өліні тірі сыйламай, ел болмайды келешек. Кім өліні сыйласа, кем болмайды келешек. Марқұм Назарбай атамның рухларына, Наурыз ағамның рухларына, Тәжен Құрбанның рухларына жұп тәжімайды келешек. Біреулер келер, біреулер кетер. Бұл фани ялғаншы дүнияда тірі жүргеніңен нешетер. Марқұм Махмуд Клара, Жаппар берген Енежан, Рахмат, Рамат атым марқұм аталарының, апаларының, жезделерінің рухларына жұп тәжімайды келешек. Жатқан жерлер жайлы болсын, жайлар жәннаттан болсын дейміз. Рахмет, рахмет. Міне марқұмларды еске алып жатырмыз. Өмірбай ағамыздың жатқан жерлер жайлы болсын. Өмірбай ағамыздың көре алмай кеткен қызықлары бала шағаларынан büyüsün.
Allah Teala her bir insanda şulatpagay, Allah Teala her bir insanda muңaytpagay. Tili dese жақсы tilek, ne aytuudu biler edim, toxtamasın soqqan жүрек, hemmеңizге денсаулық тілер едім. Өмірдің шатлығын, кеудің хақлығын, жүректің пәкілігін тілейміз. Бүгінгі тойлар оң болсын, жастарымыз бақытты болсын, осындай тойлар her bir insanның шаңырағына несіп етсін, тойлар мұбарак болсын дейміз. Сау болыңыз, саламат болыңыздар. Ал иінінде ақшаулығы, кеткен елі саулығы, көбейе берсін бұнданда ақылығы менен шаулығы. Үйіміздің төріне жарасаты қылам аналар, жақсылыққа шақырып, бақыраты қылам аналар. Несібелі қала, несібелі бар ма? Несібелі қала, орынғыл чеча. Баракалды, Қожа Ахмет дайым Оразгүл дейді. Араз келді құрбан Құдай берген бейбіт қылара, ататалған халаларыңа, чечелеріңа, әкелеріңа, әммәсіға жұп сәлемет келіншек. Вай, баракалды, рахмет. Несібелі апам бар? Бақырып отыр қоқы етті. Сен бақыра берейінші? Маған бәрі кемек іші бақыра бермін. Рахмет, тойыңызды қайтсын. Баракалды. Баракалды. Және де міне аталарың, апаларың бар. Баракалды. Қайсыбірін айтайын, қайманымен тартайын, төркінлі бошап ойдырған, мал семізін сойдырған, тақтырды бір қары өзік шымбайдан, төрткіл беруінің елі қалап маңғыттан, барлық ағай туғаларды жидырған, келген her bir қонаққа мал семізін сойдырған, той табағының алдына hürmetпен қойдырған, hürметті қайнатан, Дәулетбай адлы қайнатаңа жұп сәлемет келіншек. Баракалды. Дәулетбайға үлкен атасы міне баракалды. Сау болсындар. Дәулетбайға өзің салдың ба? Дәулетбайғамызға Алла шифа берсін. Сағдат апа, Құда қаласа мына шаулықтың тойында Дәулетбайға екеуміз бір ламбадағы ойнаймыз Құда қаласа. Ава, ай сау болсындар. Өті толқып ағайын бар, сенің көңілін табайын. Баракалды, осы жерде міне Сағдат апам бар. Сәлемнамаға тартайын, қайсыбірін айтайын, қайманеге тартайын. Еңінде ақшамлығы, кемейлі саулығы, көбейе берсін бұндан да ақылығы менен шаулығы. Сағдат аты менен үлкен ереңе жұп сәлемет келіншек. Сағдат апа өз айлық пенсия алып еді. Азамат? Пенсия алып еді, мама пенсия айлық алдым. Болды. Сол ғой керегі. Баракалды. Ай сау болсындар. Иіні берін келіншек беліңізді қандырмай, өтеп берген атам менен Бибашар апамды сәлемнамадан қандырмай, баракалды, өтеп берген Бибашар апамның үрметіне жұп сәлемет келіншек. Баракалды, рахмет. Тойларыңыз қайсын, рахмет. Ділбар апам қайда? Тош біледі. Кет қала білмей. 9 ай құрсақ көтеріп, Алла Талаға сыйынған, біздің Жәмшитжанға ақсөт беріп, алтын бесік таянған, түлгі ұқсын төлпеліп, қайта-қайта боянған, ақыл айтар данасы, аналардың анасы, күлгің менен сынсымбақты бұзбайсаң, қарап тұрсаң 15 жасар қыздайсаң, бала шағаңның ыңғал бақтына 80, 90, 100 жаста тап солай тұрғайсаң. Балама, және үйрі қосайын ба я? Тұрсан сөйдің өзім айтаман келді. Ділбар атлы қайненеңе жұп сәлемет келіншек. Әлі кетіп көлікті Россия Москвадан келіпті міне. Ділбар атлы қайненеңе жұп сәлемет келіншек бола ма? Үрігіл салдыңыз ба? Салдың ба? Өзіңізді сал. Кеуіңдікі білік, өзіңдікі білік. Соншада тақпақ айтып атырмын мен. 15 жасар қыздай деп атырмын мен. Вай, баракалды. Спасибо. Рахмет. Орысшада спасибо деген рахмет деген емес пе? Сондай ма? Басқа зат болып қалып маңдайын соқпамасың сені? Сол ғой баракалды. Әмінді толқып ағайын бәржені табырын табайын, иілібінің келіншек белгісін табырмай үзігенді міне. Мінәббар, Дәулетбекен, Базарбай, Гүлсәуір, Сәрсенбай, Мериш аты міне. Аталарыңды, енелеріңді сәлемнамадан қалдырмай, баракалды аты талған аталарыңа, енелеріңе жұп сәлемет келіншек. Баракалды. Қыдырып ауыл аймақты, аралап ауыл аймақты біздің Жәмшитжанға мұрындық атайыны сайлапты. Ол қызыл жүк оларды шарлы тойлы тойлапты. Міне мұрындық атасы, мұрындық апасы қадыр берді ма?
Kadir Berdi eniş mi? Kadir Berdi eniş. Murundu katan murundu kapana. Öz aldı pay payına. Düşüp selamet gelişek. Kadir Berdi eniş dedi böyle. Murundu katasın murundu kapana. Var mı ya? Kurbakıttım ben ben. Eniş. Başlarım. Hayattan dur mesele getirdim. Ya? Toy desi kubaşçılar. Toy desi kubaşçılar, toyda жүрген kudalar, kız alıp kız berisken, bugünkü şadiyada toylarga bizim Saadat apam bilen kuşakaşa körüsken, kudagaylar, arzu gülü kudagay, Halbay kudak, Gülbahar kudagay, Mürşide kudagay, Kerimбай kudak, Rakatay kudagay, Palvan kudak, Bahtiyar kudak, Zemire, Jengül apa, atı talgan kudagaylarga, öz aldına pay payına, nazirlik tüm kurulaga, jüp selamet gelişek. Kudagaylar ya, rahmet eylesin. Hadi murdu katagar. O yıktı mı? O yıktı. Ağaçtan dese ağaçın tavuğu mu yaktı bu? Niye? Hatırladın mı? Ha? Ruslan, gülendin mi? Ha, ne bu? Ey canım benim. Hey! Bana geldi. Kaynak abisini dese alayım. Rahmet toylar sıra. Rahmet. Kaynak abisini dese alayım. Onların haklarını bilin alayım. Şanlarında toy bulsa bizler hemşe hizmet tuturayım. Abrayga ben tuğuskan bizim Cemşit'ten bilen tuğuskan. Hemmegede deregi tuğuskan koy bizge keregi. Hareketi kölükte Almatı'dan gelipti. Mine kaynak abisini edik nereye? Edik nereye? Ha? Edik nereye? Almatı'dan kaynak abisini. Orang hati edik mi? Usamayı. Tenge salat mı? He. El Polat desen gidelim de. Rahmet. Cengel kayda, Nile kayda. He. Edik nereye? Almatı'dan. İkram sana var. Bahtiyar Memnu'da. Sultanbek Ulbosun Moskva'da. Kedinçiler bol ya. Kaçta bu? Sultanbek Ulbosun. Şükret Dinnaza Ahtavski. Bu aradanlarla ifadımızda mı? Anvar, İskender, Muhittin, Keramettin, Fahrettin, Devran, Uruslan, Abrayga bir Buğuzkan, bizim Cemşit'ten benim Tuğuzkan, Azamat benim Devlet Bike, Azamat benim Devlet Bike, Rahim Sveta, Ergeç, Tolganay, Muhtar, Tamara, Tırkaş, Hasan, Sayola, Atıtalgan kaynak absılarına şu selamet gelişin. Azamat atını çıktı ya. Tutkan atını çıktı batırsın. Köşeden böyle bunu, zırcı bunu için. Olur mu? Bildin mi bunu? Bedeşen gözünün çok kötü diyor. Boş stollarına Ya, gözün atına söyle. Var geldi, azamat duvarımız. Niye? Niye gelmiş kaldı? Azamat duvarımla bunu. Var geldi. Rahmet. Toyunda versin. Kurut devletteki uğumun salvatsa, gözünü şelmanın salvatsa. Ne yapalım? Aynen tabii ki. Harikasın bu. Çağırın değil. Ah. Asım aşkı geliyor. Ne olur mu? Yemin gelindir de. Sigara sadaka gelindir de kaçırsan da. Çağırın değil. Başka da gelindir. Ya? Başka da gelindir mi? Rahmet başka da gelindir. He, Beruni'den birine kârıpen kuda. Rahmet toyusu kaçsın kuda. Sağ olsunlar. Rahmet. Allah razı olsun, başın zaman olsun. Rahmet. Seni kaşın gelirdir. Seni kaşın gelirdir. Jolun ayday karagan. Keldi degeni kelişip köpünen köp kuanganı son çöle kolumdan gelip özen şezdilerin, afalarının, ayafalarına hemmesinden şıp selamet gelişip. Vay bari geldi. Rahmet. Toyusu kaçsın. Elbette kaşıyla tasakıtı birisi de keleyim özüm apkalama. Allah. Dağlar, dağılmış aylar dağısı. Mıramutuna şimdi dağların ayısı. Dağların var mı? Bana geldi. Kural, Zülfiye, Bazarbay, Altın, Kamil, Zahir, Tamara, Jalgaz, Gülbahar, Salamat, Rahan, Arzu, Aytay, Safarbay, Amantay, Zoya adımını dağlarına jüp selamet gelişik.
Jiyen деген sınçıl buladı. Jiyen деген sınçıl buladı. Betaşarda ağır çıkmasa davdı saladı. Özü yedinsiz bir jiyenin var eken. Sumaya деген jiyenге jup selamet gelecek. Rahmet toyları sanaysın. Sumaya jiyeni. Özü yedinsiz bir jiyen var eken. Rahmet toyu sanaysın. Rahmet. Kayınbegeçlerim var eken. Kayınbegeçlerim var eken. Katarlasıp durur eken. Betaşardan ki oyunga söz bedip bir-birimine sırlasıp durur eken. Kayınbegeçlerin yoldaş kaynısı Polat Ruslan Asatbek, Babur Asatbek, Dilşat İskender Samandar, Ermen Avatı talgan hürmetli kayınlarına şu selamet gelecek. Al. Azamat Ruslan'ın ateşi bilmenge. Her Betaşarda kaç kedi bilindi mi lan? Genel bir işlerim var. Mevlüda, Roza, Firuza, Asiya, Şahzoda, Sermine, Şahnoz adlı kayınların bir işlerine Süreyya, Adalet, Akdoğun, Müslüman, jup selamet gelecek. Al. Huzur olsun, bakmışsın, eski jüdüsün bu kelimeleri. Çağırdım. Ben Ruslan aldım, eksinden kaydı var, süt magazinde var, neler bu diye pampers al, yaşma. Pampers al, üstü var. Neler bu diye son pampers. Son giyiyorsun. Rahmet. Hareket. Rahmet toydan sıkaysın. Ya burnu kafası kaydan dedi bana bak. Elbette tolkup ağayın bersini kiminin tabayın toygun bu süzüttüydü. O süzüldü bile atay gelinin kurbu kurdaslar var. Abdülkadir Eka, Rahman Eka, Halima, Ucibige, Sara, Tazagül, Bibacan, Gülistan adlı atay gelinin dostlarına da şu selamet gelecek. Elbette tolkup ağayın bersini kiminin tabayın şeredeminin dostlar var. Maksim, Bibayşan, Kuat, Zarafşan, Allahyar, Sayora, Şukrat, Salira, Gorazbay, Lala, Sadullah, Zülfiya, Farhan, Miyassar, Reşit, Rana, Halime, Kılara, Halmurat, Günlara, Saylı Ahmet, Bazargül, Tegel, Bibi, Bahtiyar, Bağırna, Teşbay, Firuza, İkram, Tamara, Bakaş, Gülsara, Jeniz, Aylaş, koy, bu bilmeyle kettim. Atatalgın kurbu kurdasılar, jörajodasılarına da şu selamet gelecek. Rahmet, oy, bana, teyzelerler kıyatını olmayı. Rahmet, peyzer soruyu biraz. Bana Sadat Afan dostlar, hadi üşüleri mi? Ya, Sadat Afan, rahmet. Kayısı bilen Aytay, Kaymanı'nı tartay, rahmet. Bana kaynagan Eydik Nilyan'ın dostları var, seninle bana tartay. Kaynagan Eydik Nilyan'ın dostları Cemil, Farhat, Sertbay, Mahmut, Şeriyar, Kamil, Alişir, Kayrat, Amantay, Salamat, Bir, Yerlan, Polat. Atatalgan, kaynagan Eydik Nilyan'ın dostlarına, kurbu kurdaslarına, jörajodaslarına jup selamet gelecek. Al gerek olsa. Qanday жақсы көшеміз, qanday жақсы көшеміз, татулық bilen көшеміз, қиыстырып қиыннан ойласып bilen шешеміз. Ойған айтады, қоңсы қобалардың өрметледі, өз алдына жүп сәлемет келешек. Eydik жүрілер ма? Рахмет, тойлары сығайсын. Рахмет, рахмет. Сіздің жонасы ба? Бұрасан ауған жеңгелі қойсын болады. Бұрасан шайлап жүріп болмайды ма? Рахмет, тойы сығайсын. Кәсібіне сәлем батқан көйдан қызарға қасымдан қал біздің Cemşitçi'nin şöyle yoldaşlarına, kurbu kurdaslarına, ziyafatlaslarına şüp selamet gelecek. Kayseri'nin Aytay'ın, Kaymanı'nı tartayın, Aymurza adlı kaynagan böyle Baris kaynaganıdır. Selamlamaka tartayın. Aymurza'nın önünde de şüp selamet gelecek. Aymurza bir bakayım. Rahmet olursa kaysın. Korketlik senenin biriksin alıp kalanı tanıdır. Rahmet. Senden akşam okuyuydu, tıcaksın oku. Vay bari geldi. Toyda gelsin dostum. Senin hem toyunu şangararında toydan üfletti kolay Aymurza. Rahmet toyda gelsin. Rahmet al. Bana Dilbar apam bana dertçeyi al. Kuda kalesi kiyingi balların toyuna kelip okulladı. Ona çazdıkallar ben okudum. Mırındı kafası kaydan, mırındı kafası kaydan. Bağırma kurba kıttım. Ne solayma? Yaxşı. Al yeni bana patiye verildi kim var? Patiye verildi, yer kugürüdü, jangur verildi, yer kugürüdü. Bağıra kayda. Kim var patiye verildi, ağamız kelsin, şaşır görümüz. Şüp selamet gelecek. Hani mecitler gizli hürmetine. İbaret yani. Kamo, kolya, şuhura, her şeysi var benim. Kim var? Cesur Kur'an'da ayısı. Türkmenistan'dan geldim. Ya.
Arazga da gamzam gelsin. Türkmenistan'dan gelgen afalarıma. Esselamu aleyküm aziz kardeşler. Ey olamız doyum olsun. Sağ olunuzlar. Atatalığına şaşırgın aksakallarınız kelsin bana. Fatihasını versin. Var evvelde. 60'ı kadar. Hoş geldiniz. Rahmet. Sağ olun. Rahmet. Yolunuzu versin ata. Sağ olun. Rahmet. Ata bir Fatiha verin kana. Assalamu aleykum. Kelin ata bir Fatiha verin. Fatiha veriniz. Şöyle tutup bir Fatiha verin. Assalamu aleykum. Rakiyetli katlaşıp olsun Karagözler. Mine Allah'ın terebeyde ümit edelim, oğluna, kızına, Kuday'ın bahtı saadet dileydi. Devlet edinmenin müleklerinin bulunduğunu Ermeniler getirip atır. Prezidentlerimizde Allah'ın dileydi, Kuday'ın gelinizin tanıştığın dasturlarının bereketini belgeyi. Balların bir yedim şafakatlı ölçmesi bile altın takılı prezidentleri bulgayı. Gelecekte devletlerin kendimi, ağayın karındaşlarına, Kocaeli'nin giratına, bununla aytmanda bizim Karagöz Pakistan'ımızda aytıcı konuda baktığında ölçmesi bile prezidentleri olup yengenin жақсы niyetlerini Ustad'ın Karagözlerine bu olduğunu nasip etti. Amin. Allahu Ekber. Atalarımızın verdiği fatihaları perişenin oğun kulağına şalım Allah talamızın da kayda kabul olsun demiş. Rahmet sağ olsunlar. Gelin. Bakın. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Ömür bayramımızın davası Cemşit balamızın geltirip Allah Peygamber'e sağda kutlu olsun, kişilerde karşılığına kutlu olsun, hizmetleri büyüsün, Yağımız yıkanmadan ödeyeceksin, kınayımızı, baktılarımızın, müfazatlarımızı, ödeyeceksin, şükür etsin, yer halkımıza, hadal hizmet edelim, men bilen yaxşı bir aile ol geçsin, onu görsün, yaxşı bir Kocaeli'de Karagöz'da yaxşı hizmet edelim, yer halkımızda aile ol geçsin. Sizlerden hizmetleri büyüsün, Ermenimizde ümmet yollar nasip edersin. Amin. Rahmet, sağ olsunlar, salamat olunuzlar. Al endi ağaylar, bugünkü toylarımız oң olsun, yaşlarımız vakitli olsun, toylar bulasın deyimiz. Endi buna kaptalındaki absılar keldi, astakını alıp çığa beremiz. Her şeyin oyu zavklarımızga murat edemiz. Toylar mübarek olsun, yaşlar vakitli olsun, acayip olsunlar sizler için. Marham arkana, muhabbatın hürmetine kosup olsun. Ekranımda onu altıda yaşar. Yaşlısız Allah, yaşlısız Allah. Umar Bey kudasımız, Badil Bey kudasımızın babasını götürüp otururken daimlama baktı olsun, Dilbar'a hizmeti buyursun, öbürlü şübürlü olup Umar Bey görmeye kızgarım, ben Dilbar görgey, ben baktıyım. Cemşit'te öyle bir koy verip atacağım, olsun koyu, yaşlar baktı olsun, gençlerin yaşlıların kısmını görüp türebilirse bir sağ olun. Yaxşı bilan qutlaymiz. Iki yaş baxtli bo'lsin. Qo'shganimda qo'sha qarim. Elimiz tinch bo'lsin. Shu to'yga kelmasmiz. Ballar baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Dilbar bolasini gönderib atgan ekan, Xudoyim bir yaxshi semiya bo'lsin, bir baxtli, taxtli, o'zlarining ko'payib, Yakın arada bu akıl suyundan uzun nesip etsin. Al hammeye jinaga degenler şunda toyaga buyursun. Dilbar, bugünkü berip atırgan toylaryň oň bolsun Hudaýym. Toylarga ulaşsın. Şunda 2 yaş baktly bolsun, öwürli çübürli bolsun, özlerinden önüp össün Hudaýym. Toylar ýene bir mertebe oň bolsun. Dilbar 2 yaş baktly bolsun. Ikewiniň ham minneti semyaňyzga buyursun. Baktly jas şaňarak bolsun. Yaşlar baktlı olsun. 2 yaş baxtli bo'lsin. Ömrü uzak bo'lsin. Moşli kelin bo'lsin. Dilbar ballar baxtli bo'lsin. 2 yaş önüp össün, özlerinden ko'paysin. Dilbar ballar baxtli bo'lsin. Uzağına qonsin. Şuna qalasa endigi yollarda Eşik toylarından oturuyorsun dayı. Dilbar bugün toy berip atgan ekansan, Xudoyim bilan ballar baxtli, ömürlü, jübürlü bir
En dünyada bir baxtlı ballarda bu keç. Beyler, ballar baxtlı olsun. Sensi tutlu olsun toyların. Hoşlarından hoşa qarı. Sağlık, amallık. Assalomu alaykum. Mana yaxshi niyatga qatnashib o'tgan azamatlar. Xudoyim Allohdan ne yaxshi niyatimiz bo'lsa, yo'ldoshimiz bo'lg'ay. Sizlarning de o'g'lingiz, qizingiz shunday baxt o'yna nasib etgay. Mana edik balam Jamshidjonga shang'aroq ko'tarib atgan, shang'arog'ining oltin bo'sag'asi balanddan bo'lg'ay. Allohdan ne yaxshi niyati bo'lsa, yo'ldoshi bo'lg'ay Xudoyim. Paysalar, bilvar, toyların kutlu olsun, toyun arasın. Şu koşulup atkan yaşlarımız baxtlı olsun, öbürlü olsun, kadarının aldı olsun. En yaxşı şangırakların biri olsun, hem benim üstünde kırlığı cikre verek. Ballarına baxt dileriz, ağızda çocuk olsun. Toyları kutlu olsun.
başından, Degirmanın taşından, su geledi başından, Degirmanın taşından. Egrek yine aylansın, egrek yine aylansın, göz yine yaşından, göz yine yaşından. Bir kuş bahar arasında, Allah, bayram toy basında, Allah, Erekiye caylanadı, Allah, güzel güne aylanadı, Allah, alay kişek radalay, kişek